تەماشەوانی خەری تیڤی دەماوە خۆش بە هێوی دیکە ڕەوشەوە gelekî baş be. Di vê xelekê de mijarê me yê xweş hene, em ê gel hev qehwa xwe jî vexwin, mijarê xwe jî binirxînin û apoçiya rexne bikin, hinek apoçiya aciz bikin, xem nakin. Ew me aciz dikin bi polîtîkeyên xwe û kiryarên xwe û daxuyaniyê xwe û civînê xwe yê virt û vala û bi tirikleşmeya xwe em ê jî wan bi rexneyên xwe û qehweya xwe aciz bikin di belkî ji kêfa biteqin. Em dest pê bikin. Medya PKK-yeketî rewşekî alarmî. Çiyê neçiyê karek li pêşiya wan e û di çarçoveya rêklam û propagandeya vî karîhanê ji bo vî karîhanê medya PKK dike xwe biçirîne û xwe bidirîne ka hala wê bigêje çi qunaxê. Ew ê vî karîhanê bi çi şêwazî bigîne çi encamê. Çalakiya wan jî çi ye? Ev seferberiya hanê ji bo çi ye? Azadiya fîzîqî a serokê tîqî serokê newewî serok Xapo. Wê çalakiyekî li kolinê li darxin û ka hala yanî wê bigêjin çi qunaxê. Ez ji niha dijwar dibêjim. Ew ê di medya xwe dibêjin bi sed hezara xelk û Kurdistanî herikîn û Kurdistanî hetikîn û ji bo azadiya serokê newewî û ji bo azadiya serokê tewtewî li kolinê li Almanya qîr dan. Ji bo azadiya serokê newewî li Stenbolê qîr nadin. Dengê wan tune li Stenbolê. Dengê wan li Amedê, li Mêrdînê, li Mûşê tune ye. Li kolinê û li welatên Ewropa wan re berme bena wê bicivînin û karkerên ku di saziyên PKK de dişuxulin û wê ji bê re îdar derkeve hinek quretî miretiya bike ji wan re hinek çend axaftina bêje ya ew ya Nolîfer. Ez ji wir program ji niha de dibêjim. Lê heva ez û heva win. Ême ez dibêjim belkî 15 hezar kes hazir bin. Pêncî ji cem be ev bû 20. Pêncî ji cem we ev bû 25 hezar. Em kîjî pêncekî din jî em lê zêde bikin 30 hezar. Xwe biçirîne ha. Apoçî xwe bigivêşin, xwe biçîrînin, bidirînin û heqwasa rêklam û propaganda û seferberî û otoboza û pere û mesref ev hemû li daxuyaniya polîsên Alman binerin hûn ê nas bikin bê PKK heya kîjan dereceyê xwe guvaşt, xwe dawşand heqwasa kes civan. Xelk nema wekî berê baweriya wan bi çîrok û çîrvanok û tiştmiştên ev sextekariya hanê, ev enerjiya gelê Kurd, westandina gelê Kurd, ev 25 sal bi derewa azadî û azadiya fîzîkî ne dewleta Tirk guh did wan. Vê keda hanê vê enerjiya hanê di deverekî din de mesref bikirana, xerc bikirana ne çêtir bû ji wan re. Ji bo çi heqwasa vî milletê han diwestînin, wan pereyê han xerc dikin, ev westandin, ev pere ji bo doza Kurd, ji bo mafê Kurd,
جبو آزادیە کوردستانی ئازادیە گەلێ کوردستانی تەرخان بکرانە خەش بکرانە نەچێتر بوو ji bo xatirê xapû nehayî ji wan heyê xapû telîfona ji Brukselê vedike ji ber pirsê PKKyê Brukselê vedike û keneke û teneke û dibêje xêrê çi yê win konferansa Kurd û İsraîlê li Berlînê li dar dikeve hûn çima we mudaxele nekir ê berpirsê PKK li vê derê li Belçîqa dibêjim ça mudaxele bikin Berlîn em Almanya qanûn em li gorî kêfa te li gorî kêfa baxçelî biçin ez henek dikim min newêrî vê bêje lê dibêje serokê min vir qanûn heye em nikarin dest û lingê me girêdayî em karin bila 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 biaxivin lê em nikarin tikarî bikin serokê Newewî bi wan re diaxive dibêje baş e Abdullah Demirbaş çima çû hazir bû ji ber çi çû hazir bû Abdullah Demirbaş ê me yê apoçiyê ji ber çi Abdullah Demirbaş ji wê biçe heta kolînê û civata İsraîl û Kurda rûnê wê konferansa hanê wê civîna hanê ji bo ku hûn nas bikin ew civîna normal biçûk heqwasa dewleta Tirk agir xistibû qûna dewleta Tirk agir xistibû qûna Baxçelî û medya Baxçelî û medya CHP û medya AKP agir xistibû Apoşî jî aciz bû Apoşî ji hembêza mîtê ji hembêza Tirka telîfon ji hevalê xwe dike çima we çareserî demokratîk jê rinedît we biçûna xera bikirane li dij derketan ev jî dijî ne welatê qanûnê ya em nikarin li gorî kêfa te biçin em herin xera bikin ê Abdullah Demirbaş serokê me wekî casûs me wî şandibû Abdullah Demirbaş Abdullah abê a PKK wilo li te dine reha serokê Newewî û rêxistina PKK li vê derê eger rast be li gorî înformasyonekî haştî me berê kesek ji min nebêje ma tu civadê hazir bû wexta Apo bi Mazlûm Evdî re diaxive ma tu hazir bû hinek ker û sextekar hene wilo tu fikirî ma wexta Apo ji İlham Ehmed re got fahîşe ma tu li kur bû qey tu jî li wir bû tu cem xwe ew dike van kerê hanê nizanin ku înformasyon dertên PKK nebe PKK berî jî înformasyonê wê derdiketin ji xwe niha jî înformasyon dertên qey çend kesên şîrhelal hene hinek tiştan ji me re dişînin yanî hinek înformasyona di nava civadê PKK de dişînin berê kes nebêjî yanî tu li wir çi dikir û tu li wir bû nizanim çi û van çîrokmîrokê xwaro maro ê xapo çi ye xapo li wê derê kêf kêfa wî û telîfona wî û rewşa wî û halê wî bi berpirsê PKKyê Ewropa re diaxive bi berpirsê PKKyê Belçîka re diaxive bi keneke û teneke re diaxive û dixwaze li hemberî nêzîkatiya Kurd û İsraîlê ser asta civînekî pir normal ne ser asta em bêjin siyasî bilind tiştekî wilo çê nebî yanî Apo heqwase harbî ye dewleta Tirk harbûne û dixwazin vê meselehanê têk bibin nehêlin pêş bikeve Apo ev mal e PKK ev mal e wîja ji mir di seferberiyê de ne û azadiya fîzîkî û peyede ji mir civînê xwe konferansê xwe re dadike û Ebdîselam Mistefa Heval Beşîr wilo ji piyayê raştî pankarta azadiyê a serokatiyê û ew wî keryerîstî û dogmatîstê Fuad Umer jî derdikeve û serokê dawî yê gelê Kurd û nizanim çi û bi van quretiyê han bi van derewê hane zû hat Kobanê jî civîn mivîna çê dike û pêvaco û manîpîsto û manîsîstoya Xapo bi xelkê şêrîn dike û entegrebûna û tirkleşmeya gelê Kurd li Bakurê Kurdistanê bi gelê Kurd li Ewropa şêrîn dike bi mantiq û bi aqil kirasê mantiq û aqilê dike û entegrebûyîna
قەسەدێ و PKK bi rejîma Colanî re bi dewleta Colanî re a Cebhat û Nesra ew jî xweş dike wekî serkeftinekî dîrokî de diyar kirin. Halê PKK ev e. Rêxistinê PKK di vê rewşê de ne. Bi vî rengî hanê, bi vî şêwazê hanê hemû mesele kirine azadiya fîzîqiya apo, apo til halê apo di nere dibî meşka zikî wek a golika dev ji meselê hemû berdan e. Kurd û Kurdistan û mafê Kurda û doza Kurda deynên alîkî niha çîrok tembûra wan entegrebûnî îja wilo bi rûkî şuştî behsa vê entegrebûyîna hanê vê Tirkleşme hanê Colanîleşmeya hanê rewşa ku ew tê de wekî serkeftina bi nav dikin û gavên dîrokî û pêngavê dîrokî û me dijmin mecbûr kir dewleta Tirk mecbûr ma ji xwe re li birêz devgirêz ji bêr guhdar bikin bê çawa mesele ew civa û derdora wî li Brukselê civîn li Belçîka civîna çê dikin saziyên nû li dar dixin çê dikin amade dikin qaşo û bi şêwazî mesele şirove dikin. Temaşa bikin piştran veger. Ha vê pêvajiyê de yani dewlet xwe mecbûr dibîne müzekereyekî bimeşîne me. Tekuşînekî 52 sal ye. Yani ev tevger 52 sal pêş daha dest pê kiriye. 52 sal û nîv çê bû. Şerekî 40 sal zêdetir heye. Ev qastiştê he hatiye serhev û berdewam e. Nekarîne şolê rakî çûkî serhildanê me yê di nava salekî de nava çend meha de evekî dibît ber ew diçûn têk diçûn. Nekarîn bikin. Herêma me de jî şer hene. Herêma me de jî alozî zêde hene. Yê hemberî me xwe mecbûr dibînin me re müzekerê bike. Ew muhim e niha jî ew heye em jî dixwazin ji vê müzekereyê encam derin. Em dixwazin encam derkin. Yani ji bo wî qasî niha wê rewşê de ye hêviya me ew e em dixwazin lestir gav bêne ew. Em rast e gav tavêjin lê em tedbîrê xwe jî ji dest bernadin. Asîmîle bikin gelê me li ser pêyan mawa. İradeyeke bû. İradey maneva. Gelek ke tuaniyeti de nêv şorişî derada nava civakê da xerêxistin kir civaka me ji xadiyên vî tekoşîna azadiyê derket. Vê derada çiqa jî şerekî çekdarî li hemberî civakan tune bejî ama asimilasyonekî spî li her beşên jiyanê de berdewam dike. Pêwîstiyekî bû yezîn her alîkarî bemîdin em de me civînek derbas kir li ser ve hata nîqaşkirine jiyanê bikeke. Yani hem şekil şema هل تبينا هبار هم تسمشي بل أو هباريتي نلا بوري وي تشتري سرقة فوق لا نو فلسفة سرقايتي نو فلسفة جيان فلسفة جيان روجانا کارو چدی او کنی همون دربازی او کار بکنی بی صدا یادی بی عینی او بکنی وی آقای وی جواکی سر وی اودی ها رداده o pasar piyardır. Navendî Avrupayê çê dikin. Ji bona me ev meşa meşekî tîrokî ye. Qey kes wekî meşa par bira nefikire. Em wî roj gerek her Kurdekî bi rûmet dixwaze Belê temaşevanê hêja PKK saziyekî nû li Belçîka damezrand û kutleya xwe û hevalê xwe û derdora xwe wilo di civînekî de vê saziya hanê Seydî Firat û nizan qadro madroyê PKK jî tê de hazir û serleşkerê orduya diaspora PKK ji bêr Aydar derket
آخذي ولو بش مسألة بروواجي ديك دبيجي زبير دبيجي بشتي 5 سال جوي عمري تفقرا هاني و 40 سال جدا جي شري چکداری دولت آتر کلو مجبور ما ور دیالوگ به PKK و رخصنا PKK رو مجبور ما من نهشت چوا توی مجبور کریا بو آرمان جاوی متیک ببه متیک نبر دولت آترک متیک نبر ولو بفي شوازي شروعات که هاي تيك چوي زبير عيدار تلسر استاتا كسي تيك چوي تلسر استا مالباتي تيك چوي تلسر استا سياسي تيك چوي كروت چه هاتي خو قراتي دروا سري خو پاچكا مزندك تب چه هاتي سر چه اساسي تهاتي وان ربن مبني هاند خابين بفرو دروا ودولتا ترك مجبور ماي دولتا ترك بشتي رجيما سوري تيك چو بشتي حزب الله تيك چو بشتي إسرائيل بزورا خو لإيراني خست تدفرك نما وروجلاتا نابيل بنجي هفدو خست دولت باخچلية وتا وإيه سروكي تا بانكر وباب سروكي تشي برسباوي مسألة هاردا جترسا كو روجاواي كردستاني بربستاتية كي فدره بچه سروكي تا مداخلة كر ودست برجي تعويز داي وكي بسيكولوجيا اعتراف چي منطقي اعتراف چي سروكي تي نووي مجبور ما دولتا ترك مجبور ما بتررونه تشكري يعني تا ارتشا ترك تيك بريه نا تا اكونوميا ترك تيك بريه نا تا تيكلين دولتا تركي روجلاتا نافين اي اوروبا تيك بريه مالا من دبلوماسية تا تنكو دنياي هجان دي نا تا چه هشتي دولتا ترك مجبور ور بتررونه دما تقديا بريمه دما تو دما ريخستنا تقديا دما ريخستنا تا PKK كود جبن كنترولا ميتي درنكتي بناوي ميتي بدستي ميتي هاتي دامزراندن و PKK و سروكي تدبيج برپرسين يعني چاوديرين ترك جي دبيجن و ارشيفا PKK جي آپو جي بحثا في مسألة هاني دقيقه قاشو آپو بروفا جي في مسألة حولدان ميتي تيكبر پیلوت و کسیره یلدرم نجاتی کایا و کسیم که میت ناوانده چانده بو بحثا خنا که برپرسیاری دا وجل سر کسیره یلدرم و سر نجاتی کایا عبدالله اوجلان بحثا خناک گریدان آوی به میتیره گریدان آوی به یالچن که چکره به دوغو پری چکره به گلک تشت سر گلک تشتا آپو دما بحثا تاریخا PKK که دیرو کا PKK که ev mesele durdix. Zibêra îdar jî behsa têkçûnê xwe nake. Dibe dewleta Tirk 40 sal ne dikarî me têkbibe. Ey xwelî ser ev 40 sal te çi qîse zerer û ziyan giyan gelê Kurd. Bi milyona zêdetirî 8 milyon 10 milyon koçber û penaberên Kurd çî bûn. 4000 gundên Kurd wêran bûn û şewitîn û bûn kavê. Ka te çi kir? Tê ji mir قونا سزایی تملی بک سرکفتن تا سزایی تملی کر پارلمانتر تجویه بک قزنج ی بک دسکفت مافی لیزبیان و هوموسکسوال و تفتی بک سرکفتن جبو خو جبو ریخستنا خو مافی کاکشار اورامار کشخور به میره گیر بزوجه تی بک سرکفتن مافی سزایی تملی کشخور به میره گیر بزوجه تی بک سرکفتن شخوره دوزا کرد قیولو بو زبیر آبی نه آبی جی زبیر نزانم چه قی چیروکا تا وقتی تنزیکی PKK بو جبر وی بو شرم بس ایدی درو و خاپاندن بحثا آرمانجین کو PKK جبوی هات دامزراندن کردستان ها سر بخوا و آزاد مافی کردان نزانم چه ما چیروکی خانه بحثاوی ناکه بی یک جوان آرمان جیهانی PKK پیکنانی نتینی پیکنانی بردا تنازل کر تعویز کر تعویز یعنی تنازل یعنی
ji xwedaxistin Kurdê me yê Rojavayê Kurdistanê tewîz zerb çi ye bes ê Bakur dizanim ku tu tewîz bike yanî tu tewîz bide tu ji armancê xwe tu ji mafê xwe dakeve heta qunaxa Tirkleşme civaka demokrat û xweşik dikin civaka ekolojîk û demokratîk ew Tirkleşmeyê ha tu çawa di nava dewleta Tirk de asîmile bike û vî gelêhanê vê dozahanê têxe gora dewleta Tirk Eynî bi vî rengî rola apo ev e ê wek Zubêr Mubêr û ev kesên ku di wê civîna hanê jî de hazir bûn û quretî û derew merewa dikin û bijî serok apo bijî malî sîstoya apo ku Kurda sis dike têkoşîna Kurda sis dike û têk dibe û Kurda ji Kurdistana serbixwe û azad ji mafê Kurda bînin mafê azadiya fîzîqî û fîzîkîya apo û meşka apo meşka zikî wî û serî wî wek gundir û zikî wî wek meşkê ji bo vî halê apo azad bikin vî gayê hanê gayê xemo gayê pîr wî azad bikin heqa se enerjiya gelê Kurd keda gelê Kurd vala virt û vala xerc bikin ji bo vê mesela hanê a Zubêr ji mir derdikeve û van çîrok mîrokê handibî û ji ber xwe fedî jî nake şerm jî nake tu wekî însanekî têk çûyî tu di tiştekî di ser neket tu tiştekî de ne di parêzerî de ne di siyasetê de ne ser asta malbatê de tu bi ser neket tu guneh e guneh eyb ji te re îdî besî xwe tê xivî warê hanê îdî ez îdî şerm dikim ez ew qasa rexne li te bikim ez xwe ingîz rexne li te dikim û pozê te naşewite derek te naşewite tu li ber xwe nakeve qey tu li xwe venagere çawa çêbî yaw dev ji her tiştî ber birêz Zubêr Eydar li xanima xwe a berê binêr li wê binêr çawa xwe parast çawa xwe pêş xist ew li kur e û tu li kur belkî gelek temaşevanê me naz nakin nivîskara hêja lêkolînera hêja têkoşera hêja evîn çîçek rojekî roja salek ji sala hevjîna Zubêr Eydar bû û dev jê berda û jê qut bû û wî siktir kir xwe parast zarokê xwe parast rojekî ji roja evîn çîçek ew jî apûçî bû temaşevanê hêja ev e xanima hêja nivîskara hêja helbestvan û lêkolînera hêja evîn çîçek di sala 1961 de hatî dinyayê sîvyekê adara 1961 de ji malbatekî welatparêz malbatekî ketkar xwe ava kir xwendina xwe ya seretayî a navîn xwendina xwe ya zankoyê jî xelas kir hîna li Tirkiye bû di darbeya 12 Eylûlê de 1980 çend meha demekî dikeve hebsê tê berdan piştî ku serbest tê berdan di nava xebata siyasî berdewam dike nêzî bîr û pûçûnên kurdewarî niştimanperwerî wê çaxê ser qunaxa salên heştê ez behsa wê dikim evîn çîçek nêzîkî wê qunaxa ku PKK jî têde bû nêzîkî wê dibe sala 83 de bi Zubêr re dizewuce ser xêrê bi wê çaxê û di navbera karên siyasî û karê mafê mirova de dixebite li wî warêhanê de mijûl dibe dixebite xelat jî werdigire xelata Human Rights Watch
مافێ مرۆڤانجی دیگرە سەر کەدا خەو خەباتە خۆیان دوی وارێهانێدە د 1930 تێ کوردستانە عێراقێت خوازە هەنێک لێکۆلینا چێ بکتێ کامپا زەلێ کامپا پێکەکێ ئازەلێ نێزی سلێمانیە دەولەتا ترک پێدەحەسە دۆز لە هەمبەری وێ بەدەکن تێ ئەوروپا ئەو ژی و زبێژی تێ ئەوروپا وێ چاغێ هەڤالێن زبێر لەیلا زانا ئەحمەد تورک خەتیب دیژلە دکەڤن زندانێ زبێر و ڕەمزی دفلتن تێن ئەوروپا دیا دزارۆکاییە ساڵا 1980 پرتوکاوەیە عەول دەرتێ و د نابەرا ساڵێ 1990 و 10,000 li gorî ez dizanim helwesta wê ya rexnegerî li hemberî Apo dema Apo hat girtin û zibêr ma Apoçî zibêr ma Xapoçî wekî helwest li hemberî zibêr ji zibêr feqetiye helwest li hemberî rêxistinê helwest li hemberî zibêr tiştê ku ez dizanim yenî qencî xweş kir xwe parast û xwe pêş xist eger evîn çîçek bimana wek zibêr Xapoçî wê di nava wê civatê de ew ê jî wek bêjî serok Apo û tilîlî û şabaşi ji Xapo re bikirane eger biman lê na xwendina xwe dewam kir nivîsandina xwe dewam kir helwesta xwe ya netewî dewam kir pirtûkên li hemberî kemalîzmê beşê yekê û beşê didwa û beşê sisiya û beşê çara pirtûkên wê derketin doza Kurd û kemalîzm di dema ku Apo rêklama kemalîzmê dikir kemalîzm bi Kurdan xweş dikir evîn çîçek li hemberî kemalîzmê pirtûk û lêkolîn derdixistin bi gelek zimana jî dizane bi zimanê Frensî bi zimanê İngilîzî bi zimanê Tirkî û Kurdî jî dizane herin bi zibêr re biaxivin ji bilî zimanê Tirkî û Kurdî çi dizane zibêr çi yanî ser kîjan astê xwe pêş xist zibêr ma ew zibêr û evîn çîçek her ku çû stêrka wê li esmanê nivîskarî çand û hunera gelê Kurd nivîskarînên jin ê gelê Kurd stêrka evîn çîçek her ku çû geş bû her ku çû xurt bû û pêş ket û bilind bû lê zibêr bûyî wekî pexbexa civîn mivînê Apoçiya derkeve rêklam û propagandaya PKK bike sermedya PKK nan û avavî wekî kurtêlxurekî li ser pişta PKK dijî li ser pişta gelê Kurd dijî ev reben mebenê ku PKK pere mere ji wan distîne zibêr di vî halêhanê de wê wî di vî halêhanê jî de bimîne na bi xwedî îrade na bi xwedî helwest na bi xwedî mejî na bi xwedî qerar na bi xwedî biryar ji miriyekî Apoçî bînin ku bûye xwedî şexsiyet xwedî îrade xwedî qerar û biryar dikare ji Apo re bêje na tu şaş e dikare ji Cemîl Bayîk re bêje na tu şaş e ez Apoçî û tu şaş Cemîl Bayîk ez Apoçî û tu şaş birêz Abdullah Öcalan tune hemû kole yek ji van koleyên hanê ku di nava axura PKK dijî ev zibêr e axurê PKK pirin yek ji axurên PKK keneke û teneke û peyede û meyede ev hemû axurê PKK ne Apo were nigê xwe li kîjan derîxe kî pîs bike kî bike fahîşe heqaretê li hemberî kî bike serokê Newewî ye kêfa xwe yê çi bike çi zane lê li hemberî kesên wekî zibêr Eydar kesên wekî evîn çîçek hene li hemberî kesê wekî Salih Muslim û Zuhat Kobanî
وعبد السلام مصطفى ونكي دخوازن اي روجاواي كردستاني كسي وكي هوشنگ اوسيجي هن افتش تكسبوية لناوا روشا روجاواي كردستاني ده بقشتي لناوا روشا كردا كسين خودي اي هلوست و نرين و بيرو بوچونن سربخوا درواي چرچويا PKK هنه وزيده دبن لو ما PKK وي هرن ورن بچوك بكن بيس بكن نا هوشنگ نظانم حنكا دكه نا والله هوشنگ نظانم چوابو هناك سختكار احمق وغشيم ولو كيم عاقل هنا باور دكنين جمر دشينن نامه يا دشينن وفخارنه دشينن تهديدا دشينن بيسكرنه دشينن دف داويجن دا ناموسامه دف داويجن دا ايكام نا حشتي صالحي نخوش منطق لجو وانتنا رابن ورا النقاش بكن ويدبا فيجن دايكا سروكي خواه عويشا دين نابينن عويشا دين نابينن كو خاپو شري ويدكر خاپو شري باوي خو دكر بكبرال باوي خو خستيه دزيا باوي خو كري دزيا باوي خو كري والدنيا ديتي سروكي كي چي دزيا باوي خو كري دباوي تي ديا خو دباوي يو كيري ديا خو نهاتي كيري باوي خو نهاتي عيب كيري وبي هي خولي سرنو ونازاديا فيزيقي سروكي نووي دخوازن دهرن بخواز كسن خودي هلوست كسن خودي بريار اي ميناك جبوم وكي كردكي كو اسخوبي ببينم اوين چيچكه نندو لي فرقوچه كو اسخوبي ببينم وكي نويسكار جي اوين چيچكه نا گنل تپهي جنين كرد ايكو خودي هلوست خودي گوتن خودي بريار خودي بينوس خودي شخصيت اون كو موكي كرد خبوان ببينن شورشگرين راستقينه تكوشرين راستقينه لهمبري بككي چو قيسا يعني اوين چيچك هقواسا برناك هول سرمديا راخنا جي هقواسا ناك لي خباراست ددماكو دوري بككي كت ددماكو شو PKK قطبو جزبير قطبو دور كت PKK دف آويت كرامتاوي دف آويت ناموساوي قلت تشتين بيسو كريت للسروي قوتن تشتين قريداي ناموسي قريداي فحوشي تشتك نما وسروي نقوتن ناموس نهات زبير آيدار نقوت أفجا زاروكي منه أس قبولناك أنا مش هف قطبون وكي مالبات لي أس قبولناكم وندف فيجن ناموساوي يكي وكي زبير ايدار لسر ناموسا خو قبول نكه يانجي لسر ناموسا خو قبول بك ايريشن PKK وني چه هيويه جي بكر چه هيوي ديا زاروكي وي حقواسا شر لحنبري وي هات حقواسا انتي بروباغاندا لحنبري وي هات كرن وزبير كرو كور ولال وسروكاتي وافتفجر وافكرو افتفجر اكو سري خو خستبو سري خانماته هفجيناته يا بري افتفجر اكو سري خو خستبو رشكرنا ناموس هاته دبر سكتر بافتفجر هاني افتفجر هاني تفجر جواكي وتفجر جني اواكو ركا خو قري خو وهمبريه خو وقايش وبربريه بجنكي كردره بك اف چه تفجر اف تفجر آزادية جنيه اف تفجر جنيه اف تفجر سختكاريه كول لشمه وترك لشمه ياكو كنهات دوير وشاهاني دي تترك لشمه و باخچلي لشمه بكردا خوش دك زبير عيدا بس يعني وكي دا هول فايدناك تو چو قيسا ليخ والاي سبا دس بونوي جوين ميفين دنجي بيجن وكي باغا دي ساوي ما قوتني خو دوباره بك سروكاتيه وتكوشينه و 5 سال خبات
وفان درو مرويكو هناك حتى روجا إيرو كريه أحمقة هنجير شبكة بخنو وبيجي سروكاب ده بيجي سروكاب بيجي هرتجي يعني الهوية الجامعة في جميع الدول العربية، وبغض النظر عن بعض أحيانا الإصرار على حذف كلمة العربية من اسم الجمهورية العربية السورية. لا، هي كان اسمها سوريا عندما تأسست، كان اسمها سوريا. كان اسمها الجمهورية العربية لا السورية. لا كان اسمها لا. أنا سوري وأنا بعرف. أنا أستاذ تاريخ. أول استقلال كان اسمها الجمهورية العربية السورية. يعني هل معقول نقول إن فرنسا سمي حالك الجمهورية الفرنسية الكورسيكية؟ أنا سأجيب لك دستور السوري ونصوص الدستور السوري التي تقول. أنا ما بسمح كمان بنفس الوقت وقت بينحكى بالقضية. أنا ضيفك هون، أنا ضيفك هون، احترم ضيفك. العربية تملي عليك إنه تحترم ضيفك. أنا ضيفك. أنا بحترم ضيفي وهو بيحترم الأغلبية الموجودة في البلد. أنت قلبت الموضوع موضوع سياسي وهذا مرفوض. أنت اللي قلبت، أنت بلشت بالسياسة. أنت مرفوض، هذا كلام مرفوض، هذا كلام غير مقبول، هذا كلام غير مقبول، هذا كلام غير مقبول. وأنا أنسحب من هذه الندوة. أنا أنسحب من هذه الندوة. لا أستاذ علي، لا أستاذ. أنا أنسحب من هذه الندوة ولا يشرفني. أنا لا يشرفني. ولا نحن بشرفنا. معنا هذه العنصرية البشعة. أنت عنصري، أنت واحد بعثي، أنت واحد فاشي عايش هون في فرنسا وتتعامل معي بفاشية. لا تتعامل معي بفاشية. تتعامل معي بفاشية. تعيش في فرنسا وتتعامل معي بفاشية وبعنصرية. لا. هذا مش بيت أبوك، أنا في البيت المصري. خلاص. عيب هذا الكلام، عيب هذا الأسلوب. ما راح أطلع لبرا. أمثالك بيطلعوا لبرا، أمثالك بيطلعوا لبرا، الفاشيست بيطلعوا لبرا، العنصريين بيطلعوا لبرا. سيدي انت تقعد. لما تنسحب كيف؟ معلش. عيب هذا الكلام، عيب. الحين ما كيف تعال قدم صديقنا السوداني يا رجل. لا. الناس يقولون أبقى أغادر. أنا أتيت كرمال هؤلاء الناس. أنا أتيت مشان هؤلاء الناس من المبدعين. تماشاوانê hêja li dijî reşkirnapekekê a li hemberî me ez ê mînakekî biçûk ji we re bêjim. Gelê me Kurd û Ereb min naz dikin di hindirê Sûriyeyê de. Gelê Ereb li Tûnisê, li Misrê, li Iraqê nivîskarên wan, entelektûelê wan min naz dikin. Ez çûme Filistînê, min serokê Filistînê Mahmûd Abbas jî dîtiye, ez li Filistînê min xelat jî girtiye. Li Tûnisê, li pêşengeha pirtûka a Tûnisê min xelat girtiye, li Qeterê min xelat girtiye, li Cezayirê min xelat girtiye. Ez kesekî têm nas kirin di nava cîhana Ereb de û di nava cîhana Kurd jî dest têm nas kirin. Li Başûrê Kurdistanê jî dest têm nas kirin. Di nava rewşa PKK jî dest têm nas kirin. Yekî nivîskarê ku di nava PKK de hey tuneyî ku min naz nakin. Ji Samî tam bigir û derkef. Ji navî wî çîzana Farqînî û ev kesê hemû. Ev ê li Swêd dijîn, Ahmed Tigris û Mîr Hemîd û hemû min naz dikin. Hemû. Başê wan xerabê wan. Biaqilê wan, nezanê wan hemû min naz dikin. Lê dema PKK têm min reş dike, devê xwe digirin naaxivin. Hoşeng nizanim me berra wî daye. Vir û derew me wekî helwest dev ji PKK berda. û rêklama ez naxwazim bivim, ez layîqî xwe nabînim wek ji bêr Eydar.
حتى 1011 اكتوبر 1011 وبس پشتی وی نما مهل وست گرت وست دور کتم وست نسکنیم مرخ نکر کدکی منی 14-15 سال هی رخنه تیر و تجر رخنه بكردي بعربي PKK هولدام وگرینه PKK قلت مقام وجه ومنصب ما قبول نكر من رد كر فرا من رد كر تهديد من رد كر نزانم شعب سوري وتهديدا كشتني مقو افقو شاوا تشتيش دستي وتيب نجيب قدرينه تشتيش نجيب وتيب سري قدرينه مقوت وس خدي از هنا خدي به الوسط هانيمه لي ماكينه رش كرني PKK وسختكاري درو يعني نه راست خسكاولو بچكي راست بانا ما يبقى انا خمناك فرا جميتي دستينه او معاشي خوش ميتي دستينن وموبايلا كو ابو بي داخفش دستي ميتي دغري ما محمد اوجلان ناچ موبايل ناد دستي ابو بيجي كاب بلجيكا باخف بادم اوزن باخف بزبير باخف بفواد كافر باخف كا مي جير بيجي كابچكي فواد كاف فيسبوك ورايج تليفون چر دبا وجنا مصطفى كاف كي ابو كابچكي زبير فيسبوك مي جيبو خوازه بالگوري ميچه دچه ما تليفونا كو ابو بيجي داخف يانجي لابتوب اكو جي داخف ملكي كي ملكي ميتي حمودش تقيد كرينه لجم ميتي اجا وكي هالوست از نكارم لسر دوزا قالي خوا لسر ما في قالي خوا مذاكره يابك وق نويزكار وق تاقه كس وق كردكي نورمال از نكارم دويواري هاني ده نكارم فيديو اكو وديت چالكيكي كولتوري وكي بچوك يعني پیشنگه هكي برتوكا لباريسي چيبو از هاتم وخواندن وكي رومان نويس هل بسلان قدي برتوك حتى نها نزي 20 برتوكي ما بزمان كردي بزمان عربي هاتنا چابكر وهنا جي وي ورن چابكر از هاتم وخواندن سمينار تاني لسر ادبياتي لسر ويجي لسر روماني ازي باخم سر تجربه اخو سر ازمونه اخو ازي باخم يكي نجات پرست كو ديت اخافتنا ما نلغوري منطقي وي نلغوري ايديولوجياوي واف كس ناوي علي المرعبي لبناني بعسي حوالي صدام حسين عمر مزنه قناغا حافتي وبينج حيا حشتي دوي قناغي ليين عمر مزنه جي لدوغماتيك وفاشست ونجات پرست مقدكر ووكي درينا خو قوت مقبول نكر دريناوي مبرسفاوي دا ديسا لما وگران ديسا ملوي وگران ودنا برامد گنگشه چيبو توش بو وداوي من محل وست قرد ومجير قوت تنجات پرست تفاشست تل فرنسا دجي تل باريس دجي افده سالانه تل باريس والفرنسا دجي وتلهم بريمه خودي هلوستكي نجات پرست فاشسته بو دركف مگو از لوردمينم اي نجات پرست اي فاشست درد كيفن دربا اي وكيتا فاشست و نجات پرست در كيفن دربا از در ناكفم لي از سمينار اخو داوي لتينم مولوكر مداوي السميناري اني وكي بروتست وكي هلوست وكي شرمزار كرن لي اج صالوني درنكتم بشتر ازمام يعني ايشي چاريك 20 دقيقة كي ازمام بهنا مطنقو از دركتم دربا نويزكار این لوی داري سوداني عراقي جفاسي همو پشتگیریا مگرتن و اوی فاشستی نجات پرست بتنا خما همو وی رزیل کرن کو چاوا خوشن تشتکی دروای رین نگوتیه نه لدیجی عربا نه لدیجی کلتورا عرب
تشتێکی دەرڤای ڕێ نەگوتی تو چما وڵە بڤێ نژاد پەرستیە و بڤێ فاشیزمە لە هەمبەری هۆشنگ ڕاوەستیە هەمووی پیسکردن کی پشتگیریاوی کرد چەند کەسێن کورتێن خورێن ئاپۆچی ئەوێن ڕۆژاوایی دژی گەلێ خۆیە و رەخنە لە سەرۆکێ کووردا دکە و حەق کریە عەرەب تەپیس بکن بڤی منطقێ هانێ ئاپۆچی چەند خاپۆچی نەپر لێ مقابلی وی بدەها ji nivîskarên عەرەب piştgiriya me girtin me vîdyoa wê jî derxist li ser kanala xwe ya YouTubeê me daxist ew vîdyo nêzî 10,000 kes temaşe kirin li ser TikTokê zêdetirî belkî 20,000 kes temaşe kirin li ser Facebookê wilo bi vî rengî piştgiriyekî mezin ji nivîskar û rewşenbîrên عەرەب ji hoşeng Osê re çêbû û pîskirinekî mezin ji wî nijadperestên عەرەب ê faşîst ê Libnanî çêbû mebesta me ji vê mînaka hanê ku ez li ser doza gelê xwe tewîz nadim ez neapome ez neapome zerim bazarî mazarî û erzanî bi erebar û bi tirkar û bi farisar û tişmiştê wilo wan bikim tişkî wilo tune ye ez diçim wekî nivîskarê Kurd hoşeng Osê li heva hat Misrê heva nizanim çû filan derê dema ku ez mixelat wergirt li Filistînê di wezîrên kultûrê ê çandeyê ê Filistîn du wezîr bi min re bûn ev fotoyê hane ev foto di havîna 2019 de we dîtiye bi Mahmûd Abbas re serokê Filistîn serokê tevgera rizgarî xwaz a Filistînê re û her du kesên ku mixelat dikin wezîrê kultûrê û romannivîsê Filistînî Yehya Yexluf û wezîrê kultûrê û çande ê Filistînî romannivîs Atif Ebûsêf her du li aliyê minî çepê û li aliyê minî rastê ez xelat dikim wekî hoşeng Osê wekî nivîskarê Kurd wekî romannivîsê Kurd ez hatim xelat kirin ti carî ji nasnama gelê xwe ji doza gelê xwe ez tewîz nakim ez tenazûl nakim li hemberî nijadperestên Tirk li hemberî nijadperestên Ereb ne ezim ku ez rabim tewîz bidim dewlet Baxçelî ya bidim rejîma Colanî yan jî bidim kîjan kesên kesayetî bi partî bi rêxistin bi ê nijadperestên Ereb bi Tirk bi li hemberî Kurd e xaboçî wisa bikin bi kêfa xwe ne bes ez min nekiriye û ez nakim ev ji bo piçek bakuriyê me ê heta niha bi apoçiya tên xapandin nas bikin û fêm bikin û têk bigîjin ku tevgera xapoçî tiştekî rastî ye ji devê wê dernayê wê tim xapandin ji devê wê derkeve wê tim derew û reşkirin û buhtan û bêbingeh li hemberî min û li hemberî hemû kesên ku pekekê rexne dikin wê ji tevgera xapoçî derkeve rastiyê ji tevgera xapoçî ti carî hêvî nekin ku hûn rastiyê li nava vê tevgera hanê dibînin rastiya yekemîn û a dawî di vê tevgera hanê de tenê xapandin e tenê derew e rastiya wê ev e wekî din hêviya tiştekî jê nekin li vir estêm dawiya vê xelekê heta xelekekî din di nava xêrûxweşiyê de bimîne